Zdravo, ja sam Željko Biočanin, student sam Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Na budžetu sam već 3. godinu, išao sam na program 2 godine u Južnu Karolinu i u Vermont. Pa ta neka motivacija za odlazak u Ameriku je baš da odem u Ameriku neke čiste glave, da ne razmišljam o budžetu i o svemu i da ne plaćam ja, nego da uhvatim budžet. I time sam onda svake godine se nekako organizovao i imao tu motivaciju dodatno kao work and travel da odem i položim sve ispite na vreme. Pa nije bilo toliko teško, mislim ako si redovan na faksu i ako učiš redovno da kažeš, stižeš sve. Pa jeste svakako, mislim razmišljam da ne idem na program i da ostanem kući, otišao bi na more ili negde, ali to bi trebalo pa maksimum mjesec dana i onda kao celo leto si kući i sediš. A ovako odeš na program i doživiš neko novo iskustvo, upoznaš nove ljude, kasnije proputuješ i opet stigneš i na faks i da završiš sve. Tako da ja bih svima preporučio i moje društvo pita sa faksa kao da li ti idu na program ili da tokom leta nađu neku praksu. Ja kažem da praksu uvek mogu naći, a na program mogu otići samo dok su na faksu sada. Da, prve godine sam bio u Južnoj Karolini. Radio sam prvi posao u Bi-Lo, to je tada bio neki kao Southeastern Grocers, lanac supermarketa. Imao sam satnicu 11.75 i radio sam na deli sekciji. I drugi posao mi je bio u restoranu, radio sam kao baser za satnicu 8 plus tips. Ove godine sam bio u Vermontu, na granici između New Yorka i Vermonta na jezeru Champlain. Bili smo u resortu Basin Harbor Club se zvao. Imali smo satnicu 10.75 za pomoćnika konobara. Nekad smo radili kao konobari bankete i svadbe, tad smo radili za $14 po satu i $20 po satu. Pa iskustva od ove godine su totalno drugačija, ali zavisi šta ljudi vole. Meni se više svidelo što sam bio na plaži, ali što se tiče poslodavca, nekako mislim da, pošto smo ove godine bili u resortu, da bolje su nas tretirali poslodavci i gazde, pošto je to bio kao family owned odmaralište, resort, kako god. I onda smo imali baš dobar kontakt sa poslodavcem, dok prošle godine u toj korporaciji gde smo radili nismo toliko pričali sa glavnim menadžerima i svima. Tako da, što se tiče zarade, mislim da bilo gde da sve do Ameriku, ako ideš da radiš, zaradit ćeš svakako, tako da nema neke velike razlike u zaradi između ove godine. Da, ove godine ću ići ponovo u Ameriku, najvjerojatnije u Reno na zapadnoj obali na granici između Nevade i Kalifornije. Pa, kad sam prve godine otišao imao sam 19 godina i nije bilo neko naročito veliko iskustvo za prvu godinu zato što smo bilo nas 5 samo na celom programu u tom mestu, ali svakako to je bilo neko prvo odvajanje od kuće. Sad ove godine kad smo otišli upoznali smo mnogo drugačije i više ljudi sa svih strana sveta, sa Majke, Filipina, Južne Afrike, Amerikanaca, sa drugih delova Amerike. I stvarno je ove godine, kad sam ostao mjesec dana duže, bio sam 4 meseca, baš sam nekako kao video i drugačije sebe i to kako se ponašam prema drugima i kako razmišljam uopšte o okruženju oko sebe. Tako da mislim da program dosta pomaže u tom nekom sazrevanju i osamostaljivanju.